Reng bini nikah sulit berterima kasih ke reng laki. Beremang. Reng laki kini ka bagus ke bini na 30 tahun. Keng sekali ala ko kesalahan sekalian kebagusan 10 tahun na tak berduka kapi. Lobar. Padahal si laki pelak, belanja, lancar, cukemi, ya teragi. Yang dibudin bahan di kesalahan. Napa kesalahan na? Bahan nemu ni SMS, ternyata mencurigakan. Padahal jadi benih SMS mesra dari pacara. Keng beda orang salah ngirim. Langsung kiamat pak. Ketemu kaki pun setia. Hari ya. Jadi mulai riberin setang megenteng asarong lamiri rokeng Arya. Ndak tahu si melas jadi sapa. Si Pak Jojo kata saya tiara jadi sapa. Jauh lain laku beneko. Salano bah percelapir Arya. Jadi setelah 10 tahun sejahtera kami adalah kulit Ramadan Pak debuna Sayyidina Ali. Hari makin nih mundurusan paten nih kak tikal mulai ampos diki bahasa orang dia khairul mufin. Gula takut saya bahasa paten. Ya mun selamat dah. Selamat ampun insyaallah. Amin. Korla bajang Bu Hamiyah selamat. Anapa? Juara injabun Habib Salim Masyatiri muang duri di jalan. Muang duri di jalan. Imatatul ada anit torik. Pas pator sampean. Ya Allah, siap tina muang duri di jalan yang takut nyocok ke sokon orang. Pada pagi kencer nak kembuk siapon sabung ngomor. Langsung isa bore kok. Duri jadi mah. Jadi jajan bentai pucuk. Duri ya. Jadi teh pucuk gini ya. Jajan naik. Wow, lobar. Selamat insyaallah. Amin. Ben perlawaning sampean. Mun sedekah apa nikah mujma' alaih. Disepakati oleh ulama kama baik bahwa mun sedekah genjerna pakunda pak ka orang sobung umur. Tore nih rengakin. Lebak pada sahabat mereksanin kanjeng Nabi. Bak badak gunana abdina mun sedekah kambuk sampun sobung umur. Pas ada bu Rasulullah. Badah. Iya badah. Kadito abdina andi kebun paker la abua sedekah aki kang kuyumi. Seni kemana bawa? Mau tanya langsung ilaksan aki. Kadito langsung sedekah aki ya. Mau semakin kan hutan. Mau sedekah kembuk buat ada apa ya? Udah apa? Tinggal terandi ah. Tinggal terandi aku. Benih mas, oh kadi saya sabar nih nabtina. Kontut ada. Tinggal terandi aku. Bila jadi gitu. Kadang-kadang orang ini banyak PHP. Kenapa PHP ini? Pemberi harapan palsu. Mau janji bener. Tak langkong kak dindok. Abu daerah. Mekomok biasa. Pada bangarua orang saya tabang macan ongkau ke atas kajuan. Ya Allah. Quran tur macan kayak itu. Abdin kor lada pak kata namat selamat. Nyampulia sapi ya Allah. Dari kontur macan. Pak Wajah. Tuh, raja gelu ya Allah. Mbi saus, mbi. Mbi saus. Jon jauh macan tak Pak Wajah. Apa mi nabi aja meko. Diwudin pakai ker ke telur. Pak ka nadar panapanoko. Setak toman yukhliful mi'ad. Pada sini ke bahasa Ya Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya Nabi Muhammad pas atorok juga tidak pernah ingkar janji. Bon, kita lanjut. Gula bahasa Saudi. Bapak, Ibu. Semakin gak ditong sejak ponten gula. Separlo eta jemin pole berdua. Dalam kau dia kau lajuna. Setong. Pas sepa iman aba ka Allah benda ke hari akhir. Saya ulang. Pasepa iman aba dak ke Allah benda ke hari akhir. Karena orang alako kebagusan bungkan ada dua kali itu. Iman ke Allah dan iman dak ke hari akhir. Kalimat dah mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir
Yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bawa sama ni kamu. Orang ala ko akhlak. Orang ala ko akhlak. Akhlak ni ka bagus. Ni ka orang serap ngarap ke Allah ban ka hari akhir. Imam kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi iman ke Allah ban ka hari akhir. Maksudnya berapa? Orang pira temor kotu andi keyakinan andi Allah. Saya ulang. Kotu andi keyakinan andi Allah. Bah, tak berjajah. Berjajah kayak dalam kelakon nak banyak orang seakan-akan tak andi Allah. Bener apa bener? Banyak. Ayo. Mon bada jaminan daripada manusia. Saya ulang. Mon bada jaminan daripada manusia. Tenang. Tapi lamba Allah memberdebu tentang jaminan. Tak pada tenang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang yang melata di atas bumi, Allah sedang ku rezekina. Ngitek pakut. Sera ada bu. Allah. Pasera Allah. Sandi tunya. Jaminan seada buti bi Allah. Keng ngitek pakut. Keng coba matuan bah ngocang. Tina cak susah. Mun kun urusan saya akan makin numpak sepeda motor. Engkau semelia. Tenang. Ayo. Tore makin peloro seban guleng ni sebuni. Gitu bentar. Apa iki? Boleh. Andi musibah. Andi keberadaan, jandreng sumenep, andi kerekongan. Acorak tandi pangeran. Pangocak, angok mati kok munda ya. Padahal mati belum tentu selesai masalah. Jaipun Ustaz Pator gelak gelebun, bakal tetap mau benakiron. Mungkar nakir, bakal tetap mau jan masalah. Mon ki odi aning bira temor ki ngining pak mata pak kelakuan ki mun masuk ke dalam kuburan pak ada erem cak bajang ladak bajang pasal ladak pasal sedekah ladak sedekah mangkana boleh sekut ngocak pelebur asadakah sebelum isedekain pelebur abarba sebelum irbain leres on banyak mangkene corak elang corak tadi Allah banyak koran usakoni ngadudu koran usakoni ngadudus lebih senang saya ulang lebih senang tungat tu ning media sosial Facebook WA Twitter Instagram katempeng tungat juga Allah mau nanti masalah ya tulis cinta tidak bertuan. Sudah lama aku mengagumimu, tapi ternyata kau mencampakkan aku. Apa salahku? Dan malaikat pret. Bener. Kenapa banyak orang mengancamku? Kenapa banyak orang mencaci makiku? Apa karena saya tidak punya uang? Apa karena saya tidak kaya? Karena memang saya keluarga biasa-biasa. Apa suan ning Facebook? Apa kiye guna? Jan kun ye kemoso ben oreng. Polan oreng pas curiga kakabi, bener? Apa kiye? Coba tungat juga Allah. Lepas baca Quran, lepas baca sholawat, mari baca sholawat, mari baca Quran. Ampun pon, kapiyekin. Ya Allah. Abdi ni cek terona. Mak pas tak juduh Gusti. Mak pas tak juduh. Kayak abdi ni yakin ajunan bakal apa yang lebih bagus. Ini kan berarti andi Allah. Sadar? Oh iya makin kok. Kok pada teguh tak sadar gitu. Ada gue tahu ngocak. Ada berarti niat nambah, tapi ternyata saya nambah pada geringgi. Padahal mau jual jamu, mau teropa jual, napa syaratnya? Tong hasiat agak bala. Dua, saya jual jamu, kau sesuai dengan saya jual. Lu cari nggak jual di mau lempo, saya jual ros koros.
jamu lempo. Saya jual dia korosa. Pak ngocak sih bapak. Enom tibi. Jamu langsing. Saya jual langsung. Lempo. Bila pak jual? Glowing. Malekoning, glowing. Saya jual. Celeng modal. Siapa saya melihat? Bener iki? Iki. Tore, kun ngak mai ngabak. Selanjutnya pun di samping abak yakin je andi Allah, se nomor 2 yakin abak je odi esamare nabade gitunya. Pak, Bu. Uleban sambian banika umur berempat bayi seakan-akan sekecil. Nika bapak sepo, nika sepo. Dan katakan umur sebidak telok ke betong bolok. Sebidak 5 ajudan. Nika sebidak 5. Ki sehat. Makin di seteroda pak agak sebidak jangan aja pak. Banyak mati ki. Pak Pono lebat harus. Sebidak 5. Periksa nih ke bapak nih ke sebidak 5. Seakan-akan beabaan si SR coraki buruan. Coraki buruan abang kang si akan mancing apa coraki buruan tadi pagi. Berarti sekejap dunia. Sekejap dengan dunia. Berarti abak mon melas tina abak tak usah rasa geluh. Kuk laku bakal bada kau dian selebih hebat, selebih abid kama ning akhirat. Mangka Nabi Muhammad makai kamu soma. Nabi Muhammad makai tak penyaman neng, tapi Nabi Muhammad teger karena Nabi Muhammad yakin ning akhirat lebih nyaman, ning akhirat lebih abid. Sedangkan dunia gak dito, mataul ghurur iki gak dito kesenangan yang menipu. Dunia ni kan congocok. Ayo, minta congocok. Beri contoh. Jika sedap pati aman, alhamdulillah bini anjek sepen lah. Bini anjek sepen alhamdulillah iki. Iya, alhamdulillah. Asonna sampai kalah. Haram kopeng dalam. Ini kak nih. Kemudian andi pese 100.000. Oma bagi. Pak ngelak pulpen biar mah, ngelak pulpen. Toles senikah. Lepas coret. Coret napa ke muslim? Lah beri tanda sekiran lah tak pada menoreng. Lepas senikah pak. Pon coret senikah. Lepas beri nyamak. Muslim. Wes pak. Liga beli ke pasar. Kata lenger dibeli. Malin apa dalam biar beli. Seret. Ketika bukti akhir. Pak bulan akhir beli boleh saya kembali. Teti pese saya gelak saya bakal keluar ban sambian guru. Aleng leng. Apa di boleh apa sih? Congocong guntunya bani. Mau pikir. Iya keng congoco bani kemakai congoco jaring lebur mak. Berarti ambak lebur itu koco dah kan. Kamu pada tunyai pako. Bada. Tak ada kan? Arwah lambak jajar setia. Tompes lagi. Arwah lambak ring tandi setia. Jerogan lagi. Bener? Nah, nikah. Mangkan buluban sambian mun urusan dunya. Tore alakoh. Tore saya usaha. Keng abak. Cek rasa ragendu mikir urusan banikah. Karena pada dabuna ulama. Mun abak gak ditojo ketedung. Saya pikir perakun urusan saya masuk ke dalam tabu. Berarti argana abak gak dito. Pada ben sekeluar dari dalam tabu. Udah. Ya apa baca. Teti para Rabu. Mon guleban sambian mikir menolong apa saya masuk ke dalam tabu. Maka guleban sambian argana pada ban barang saya keluar dari dalam tabu. Siro pada ban ruang. Naudzubillah merengis. Kamu beda orang topuk ke bese. Tak ada. Boleh terus tahu kering bila temor bah ada busen nikah. Andi motor setong bah ngocak. Ya Allah cukup berak. Ada. Anapa? Manusia nikah barang anyar pakun lebur kasih anyar. Lebuk akhir. Andi mobil anyar. Keluar si anyaran boleh. Boleh. Andi Roma anyar. Ngapasin orang anyaran boleh. Boleh.
Andi bini anyar. Beda si anyaran boleh. Terus boleh. Egi. Oh kata. Pas orang bang ucap. Oh masa terus monono. Mon reng laki lah kapi pada terus. Lah tak usah. Tak usah pek manampek. Pabodo orang biro tebor bang ucap. Kula ke, make bodoh reng bini retin libat jadan mata gula. Gula tak terus sekali. Suntik tak beres jadi. Ya mau nyaman reng laki, ya aku terus reng bini. Gini bentar. Ya pada terus arampet yang takut mah. Isapa saya tak takut reng bini, marah kok terus. Sayyidina Umar ni kamu nalo mampa libat kantor. Ajin buru-buru libat. Buru. Mon beda Roma nya ajin ban ulama bi kiai pahe tulisan Umarul Faruq. Ini beri nyama Sayyidina Umar. Buru mah jin. Kenyaman ada mah. Konon dia. Menurut cerita Sayyidina Umar gak dinto pernah, saya ulang, pernah masuk agak dalam takok gara-gara ki guru atau karben buknya. Ajin takok ke Sayyidina Umar. Tapi capok atokar sarang buknya. Sayyidina Umar takut sama masuk ke dalam. Tak ring-ring bini berarti kan saraan ben. Sabo anak sabo. Bang kun ngabada. Hah? Napa burle-burne reng bini? Nika iding aki. Bok, mon ngiding aki ah, mana? Mister teh sapa sakale wah. Napa burle-burne reng bini saya tak saya. Korambian dua ni kata lakoni masuk surga kapi. Amin. Nah bang, ja amin menonok. Ya, sedua nih kan. Tong tuksirnal la'na sekut apa suang. Kurang ajar. Pon cerbuk. Iya, orang nang kok orang di tandi. Coba kok orang soki. Nalpe amun do. Kok biwa do pon kadung pegel. Apang. Bener. Mon badareng bini gerua tak pate abenta gerua orang bini. Mon reng bini ceremi guru asli bini. Pangoca jadi nggak? Oh bade ke? Ega sedak pate abenta. Coba apa tetap mau ben kanca aslina. Apa pada menceper ki. Mon reng lake tak pate abenta guru asli lake biasa. Kemun reng lake punya gula benta pakai kocak colok bini. Bener. Apa reng lake mata pada banyak benta. Pola nase neku tengka. Orang neku tengka ni mun banyak benta. Aper jalaper. Kan reng bini tak ning meteku tengka. Syawirhunna wa khalifhunna. Reng bini jadi ajak rembekeng jak toro kapi. Monang ke mantan maka bina anak. Paha toro reng bini kapi kundul. Arapa? Setong. Reng bini kun masalah jajan menolok. Kun nasik menolok. Terus ke seragam bahas. Seragam apa sih mapan? Bener? Aduh, wow, mentak gedowing. Nasi guring. Aduh, ya Allah. Bin sambina jojon, ya Allah. Bin sambina beda kalambina ibu bentuk nok manoan. Rujak ring benini jadi si meriah, mano aslinya si meriah. Jajan dari pesan laki, wahai bitong ben pisan bini, berempat jajan pisan bini, telopolo macam mah, sana ibeles ke pisan bini, pas ternyata pah nyambi telopolo lema, apa? Balasan lebih kejam daripada perbuatan. Njak wondeng bini, kundu, aja kerembak, kayak kalah kepi, bener?
Boleh napa ring bini ni nga. Mon ni kasalamat mbiyan masuk surga. Napa? Wa takfurnan asyir ring bini ni ka sulit berterima kasih ke ring laki. Berema ring laki kini ka bagus ke bini na 30 tahun keng sekali ala ko kesalahan sekalian kebagusan 10 tahun na tak perlu ke kapi. Lobar. Padahal si laki pelak, belanja, lancar, cukemi, ya teragi. Tako kami tetemu tindatin. Bak ngucak si laki, koto buah kami. Mungkin tindatin bagi telung kain lemaren. Enggi. 10 tahun. Yang dibudin bahan di kesalahan. Napa kesalahan na? Bahan nemu ni SMS. Ternyata mencurigakan. Padahal jadi benih SMS mesra dari pacara. Keng beda orang salah ngirim. Langsung kiamat pak. Ya temu kaki mon setia. Arya. Jadi mulai riberin setang megenteng asarong lamiri rokeng Arya. Ndak tahu si melas jadi sapa. Si pacojo kata setia jadi sapa. Jauh lain laku beneko. Salanu pak percelapirah. Arya. Di 30 tahun sejahtera kami adalah ada. Paham? Terselama dengan ini. Juga yang melarat. Pak, mondreng bini nih kan. Mon kun sake pelengan pakuna lana kuat. Ngandung tak bu ambu kuat. Nyok berarabu sokona. Kain tois pakun atana, pakun kita korak kuat. Ring bini kun setong setak kuat. Mulai lambak sampai kiamat koran sehari. Napa? Tamburuan. Menurusan tamburuan tak bisa jauh. Letuk bang. Bener? Bener. Anapa? Karena wanita itu satu akar kata dengan kaca. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Anapa? Karena hati wanita persis kaca. Berapa kaca? Jika pecah sulit untuk digabung kembali. Betul? Iya kok turun lah. Wah, boleh kiai mana kurang. Mana? Hah? Ada apa? Seniane. Menawan seniane. Wah, ampun boleh kihirul mobil. Tamun, entar ampun. Sekali toh para nabu bermanfaat pada barokah. Siapa keluar tuan rumah deraja gentena ban gencerna daripada pada kalmarhumah. Sekali toh motor, korang berlangkong nyon sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.